Agekira uhoro uyu mukonde OCPD wa Murang'a ya Muhuro John Onditi ni ugite ndereba wa ngari nini kugeragia kuhituka ngari igiri barabara-ini iyo no igeria ria kiria guthaiga na gucungiriria mutino ucio. Onditi ni urite matereba gukorwo na uigiririki riria maratwarithia ngari niguo kunyihia ikuo iria ciumanaga na mitino ya barabara. Ajali yote gari hiyo ndogo ambayo ni saloon ilikuwa na watu tatu pamoja na driver, ilikuwa na watu 4, na hiyo ndio wawili wamepoteza maisha, wengine wameumia. Lakini kuna wale ambaye magari yao iligongwa lakini hakuna mtu aliumia. Miri ya area cio ni twarirwo nyumba-ini ya kuiga miri ya General Cargo kuria nakuo aria maguraririo mahanyukirio thibitari-ini ya Keno undumwe na Thika level 5 kuria maramukira urigitani. Nakuo kaunti-ini ya Kiambu arimi kuma gicagi gia Karura gicigo-ini kia ubunge gia Kiamba no hathara maratara thutha wa demu ya Bakia Red Hill kuna hwai wa ira na guthukangia magetha mao. Watu wa Red Hill walifunga hiyo mto. Hata wakati ile kulikuwa na kiangazi, iko wakati tulienda huko, lakini walituitia polisi. Kwa sababu sisi ni wakulima hapa, sasa wakatuitia polisi. Sasa tulikuwa tunataka maji hiyo itiririke ikuje padia chini. Lakini sasa wakatuitia polisi, sasa hatukuweza kufungua hiyo maji wakati ya kiangazi. Lakini wakati mvua imekuja, sasa damu imejaa, imekuja kutuletea hasara. Kuhana uguo thirikari ya kaunti ya Kiambu unyitaniri-ini na maabitha borithi cia matura marari cemba gutigirira ni mahonokia muingi wothe kumana na muiyuro uria ungiracungiriirie ikuo. Na tugitiriha Darasheria inyitithanĩtie barabara ya Kairubangi tauni-ini ya Machakos na Kitui ni ihingirwo kurumirira miatoka minene iria irikanite gukorwo ari ugwati munene kuri muingi uria umihuthagira kaunti-ini ya Machakos. Kuhana uguo munini wa gavana wa Machakos Francis Maliti ni akomithitie na njira nene kambuni iria yahetwo kandarathi ya gwaka ndaraca iyo akimiuria ikimituki guthondeka ndaraca iyo kwa ihinda ria ciumia 2. Haduini ha Kameme TV, Jitagwo Gathoni, Wang'ang'a.